Ne söyleyeyim? Söylerim Bek, Sıla tuğan günü. Sorup dur ha. Benim köprü kütüğüm Bek Sultan'ın tuğan günü bugün. Saat 4'te tuğulları. Gündüzgü saat. Gündüzgü saat 4'te. 12. May pazar gün olsa gerekecek. Pazar gün Şubat'a. Şamalda terörgen şu balamın ömrü uzun olsun. Жақсы жігіттерден болып чоңойсың. Ой. Апаң экөөбүздү бак. Жақсы жүр. Денсаулығың үшін өмірің ұзын болсын, ишиң ийгиликтүү болсын, окуң жакшы болсын. Өз теңдүүлөрүңө кем болбой, бактылуу жигит болуп, чоң жигит болуп өсүң, болуптурбу? Менин подаркам ушул. Kolçalar. Hazreti El-Harabin İbn Sina'ga Бестан нүкәм, туған күніңмен құттықтай. Сенден солығызынан қалайым. Мектепті жақсы балалармен түткін ағама. Анда мен де күшті адам болып жүріп өрем. Мемлекеттік істейсті. Білесің де әкәң қаяқта ішлеген. Жауыркен істейсті. Жауыркен істейсті жүріп өрем. Президент боласың кемілетен. Ошо, әкәм мен апамы ардан сыйлап, бағып, семіртіп жүріп өрем. Болыптыр. Ушундай жаштан көп жашады. Подарка эми усулле болуп калды. $5 $500 ука. Алып койсуң. Алда күлөп маскарлайсың ба? $500 анча-мынча азыраак болуп калды. Сен туған күніңізге Кымыз болду экен. ата-энеңиз сыйлаған жакшы жигиттерден болуу, өмүрүңүз узун, денсаулыгыңыз чың болсун. Туугандарыңыздан гана сыйлаган жакшы балдардан болуп чоңойгула. Рахмат. Sen сыйлап коем, sen деле оператор деле адам болуп беребиз. Кечкеле ар күн тартып жүрө бербей. Аюкама. Туған күн құтты болсын. 13-ге шықтың ба? Енді 10 жаш кіші екенсің, да? Бақытлы болып, чоң жігіт болып, қалаған мақсатыңа жет. Әйе? Ата-енең сені алған жақсы жаштардан болып жүрер. Ошо үчүн подарканы Күчтүү болуп түштү. $500 тапшырып коелу. Аны көрүп үйнөсөк деген ушул да өзү. Аны көрүп үйнөсөк деген. Сталак. Дема Алира сүйлөйт. Араран бир нерсе кой. Алира. Сүйлөйсүң? Сүйлөйм кызым. Siledi Alira siledi. Kayda Alira siledi. Тартылды ошонсу? Саатылды тартылды. Ана акада коч. Акада кой. Акада турмак кылып кой. Турмак кой аканы. Аканы маккыл. Я, маккыл. Torttu keselim. Torttu keseydim. Mına kırmızı görtasın. Kırmızı görtasın ha, gördün ha mına? Son balta stala. Ya bir hafta daha bir 5 litrak yok oldu. Apamam padarak buldu ağa. O litrde halanın kele sal koy tur. Taka. 10 litre kırmızı dağıdır. Kim içete? Karanın 5 litre dağıran tügöt otağız. Allah sayın çiğnde. Son tor koy, gümüş. 320 santim. Kımız kuştuk el. Maskul alda kuşu. Buna 10. kasanı içi otam. 10. kasa. Kuda kalasa daha 10 içem. İşte yengire. Sen içersin sen. Kaşe yiyecek kaşe. Bez kaşe. Oldu stop снято.